Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Jaintia National Council. How kurwa balapha dau General Secretary Jaintia National Council Central Body uba Wanshwa Suting. Kalapan syai hagabaya day bat ka jingja kabalaja haga laitrik ukalan kot arajar arpusau hagabau wahe shnong ka tuber kemai chnong miki lengdo ula kena bau training power utmu ban penyap sendan yaki arngut kinong yalam shnong ka tuber kemai shnong. General Secretary Lopan Syai ba nakaliang kaseng kaladap tokin bat la Shemru baga jing kentho bat jing parep yau training power ubadai Finance Secretary ka JNC. Kam shim laya hap satia kum kata ka jing kentho bat la Shemru baga jing parep yau kalong ka babakla bat ka bam syong nia. Ini liang nong ka JNC ka Jaintia National Council. Penpau ye ka jing siang si bat kam juk le MI ka jing siang khian. Jadi itu awak ketua kejingja atau ada jia, hak cenong tuber hak literi beran kong arajar romso, hak awak ketkam ke statement yang wahai cenong, wada kejing perit, ya training power, wada kete kejing temu, upenyak dan kete kejing temu umodal, ya kinong ilam cenong, dan hak kejing lalu ti yang kesenuan, inquiry. Betul. Haka inquiry ke yang ini na kidekot yang kesing plus na training power. Betul. Cami betul. Untuk kejing temu lene ke intention ke yang ulai kita tahu. Kata kejing ye kulmar kata kejing ye chok ye dan hapok ke cenong tuber kata ke litrik. Hande kejing temu ke yang kat kam ke inquiry ko i cami to hitai layo. Naga benta upan ni kelak don hi ya kita ki bru yang ki yo lesi ki bayu para leni persa leni le ki khot yang kesing ki wa chadat ha ka tega sngi ndai manu po ha ka tega thau yo wa ki bru yang kechnong de chwagi ha ka tega thau te manu po wite yo em kanu ka jipun kriya leni kanu ka jipun kanan na liang ki bor yang kechnong ya kata kecing cadat yang kita gibru yang boleh ni ya kita gidekot yang besing. Andai mana pun kita tahu depan mana depan bor upsia haperdi yang kata kecing jing auri aura apa kecing orang tahu. Depan cang mulai upnya ya kata kecing cadat yang kita gibru yang andai mandem hiri kecing kendung keram kat bawa pantur le dang bon. Ni te ida penman ko upoi cakai cok cai edat. Nak kita self defense ke yo nak kita yeda yo ba kam ju la ya kita kibru ki yo ke jing to on wa ka tu ko jing khut le ne ke jing penman ya ka tu ka rally tu ber ka kam ke jing cham yong ka sing to untuk ko khut ika da ka dorba le ne ko khut ika da ka bor yang ko chnong ne da ka isi yang ko chnong ka kam ko copy wi yo i lang ba ka WhatsApp ya ka jing penna jing to wa kecing khut ya kani ke dorba tado yo iwa hada WhatsApp DM kecing ong nan kalian yang wa he chnong kecing kerpat na kalian ukli du yang ke dorba ya phi kinong chong chnong woro na kabenta kiman be man pa uwan ki chakani karali tehani le pen pawa wa to kechnong hi mem khut ko ya katega upan man ya kani karali naga benda urai penrem ya training power hande dekadau chi lo to kejing kwa yung he chnong te ye kani kejing tmu yung immune ke ye open man yo khut ya kani ga lali yo open rem ni yo open jaburom ni yo haras ya training power te hawa bicar ni ya kani kejing jia woro hadu upoi jaluk kani garali le chemi woto kechnong hi mem na liang yong ka kanu kejing bicar urai pendem lene upen man ya kani garali nang mentau upen rem ya training power ya kete kejing le bengo ni pha kechnong hi embu
uyo ya kajing bicara. Kacilong hawa em ikut dulu kenram. Tok man go kawan kong. Ubicara hapo kacilong gatau hapo kedorbar lene. Hakini kunu bentar kau kacilong tok sap ubicara bang. Hendai hakini le tok pau che kau tok em genu ketika kajing bicara. Hendai dapat man baik ya kami kerali nang bentar pencak burung bang nang bentar pendem ya u training kawan nang kerja. Itu awak kajing kecil neliang orang kerja si kawan kamu wahai cenong. Dah orang kata kaji kesenjang atau ke JNC himba. Dan hijing itu orang kini cua apa cakapnya. Isang tu orang ini porkan neliang orang kerja si. Wang kerja si dah cakap bang. Dah pencak burung nikah. Da hot ya ke sentimen yang ki dekat, yang ki nong ilang, ya ke emotion ke yang ki, ya ke feeling ke yang ki, da ke ni deman boleh kam ke harassment, ya ke mental yang ki dekat, yang ki nong ilang, ke ni deman boleh kau yiu ilang bakla, ya kinu hawa da cha haras ki mentally, da yiu ilang bakla, yiu wan rak kenu kau i miu boy berkat. Tekan ni le deman go kawa percak yang ke ai. Tekat kam ke statement yang mau het senong le. Hadin yang ketu kecing jia kat orang somo harus surok. Te wan kini ki arun u training pawa wa driver ngo wan ki chau het senong. Nagam tau pan ma. Te do ong ki map pakha wa im employ pakhadi. Kani kecing jia dau jia kam ni. Ni bah kim em kita kajing temu. Teh itu penyu cing atau training pawa em ya kata ke intention nang tahu attempt to murder ya kinong ilang yang kecenong bat le kamju ya ki dikot yang kecenong. Hendai siang tu atau kata tu deman go in the heat of the moment. Teh dia ini dia merok. Kata tu siang tu ile atau hakajing bun yang paling bur empan se degi lem the defend yeladi ni ba yo let's say lem defend di yeladi da boy go chako per da boy go chako lai dan Allah ditele hadin yang ketu kesni dem kan dem wino khot yang i wa le ya medical check up ude to chinna chilla wa haga medical check up da yo ya report wa new bro dem hakajing chadat hakajing aso nagi yo lesi nagi taki pai bur bat bayu la ya kita kicin kiwa em hakamet ke yongo te yi tok wan wa ga jing peche ni yang ni jing yi tok wa tu ga ong wa ha chnong ge senjam ma to yi mi ni ya te ti tok ulai jing yi tok wa ga ni ke jing jia wa training wa da mentau te ko wi ko ong ya wa ha chnong yang ka chnong tu ga ba kam chu le kam jing peche nya cha ga bro yang kinong chong chnong yang ketuber wa i kam ka Jaintia National Council kam kinong ilam yang ka hawa penkai ya ki unit ki sakil yang i lene hawa penkular ya ki dekot yang i imju hikai ki uman ki kita kinong yele persau ka chnong hemle to uman ki kita ki wa ikra lang wa ka chnong nam ta ka jing ha jing miet yang ka chnong hi ro ko wi ang ki imlang salam ba yang keri hi bajai bro kawile te sakawile wa i imbiela ukam ya ki dekhot ke yomi wa to mho yeda bi lade na kanu ka jingcha pan munso ha ki nu ki em kate ka jing thmu upan munso ya ki dekhot ke yomi kate imbiu khang ya ki dekhot ke yomi bat ka ain le khang go e go ya kala ya unu em mu ka hop u yeda ya lade yo hawa ka met ke yong na cha ta wa de kujut go ngam ye cha ngahap defend ye lade kat wacha kata kebor te ini to penyu che ko to training pawa hi mem ya kata ke intention ke ye intention ko kata ke jingkul mar in the heat of the moment to ye da ye lade le yo ya ka self defend te jingi to wan wa ka action himi persa ya khot uyong i kat kam man kat kam ke inquiry ke yong i im chami gnu kata ke intention ko bakala
leni kamu ada cak perip atem tu modern ya ki nong ilam chnong yang ketuber dan itu daw i penci cini cik cha wo het chnong bat kam ju le cha ki pat ba hai bro wi impuhi i him action persa ya training huwa man le kamu finance secretary yang Jentian National Council ni bha ya gani ka jing kumar ni gani ka case the boy wa chakut ta ida chani ai ka jing bichar yang ka district session court wa kamnu ka jing chan ko yang ka ta kamte ujia go ta hadin ni ta i ka sing ta perkat nuan go ka kam ka jing chan ni ka yang court he jing ta action ko ta himi na mata training huwa the message kawa ka Jentian National Council ko ko pha chao wa het chnong wa to ka Jentian National Council ko ka te ka chong sup chong sai ha po ka chnong tu ber baru ila ya ka te ka jing bichar ka wa hok klem ka nu ka jing no chiliam klem ka nu ka jing pai kmat pai kmut ya unu henre u e bai ya ka bichar ka wa hok baru ra ya ka chong sup chong sai ha po ka chnong ka tha then lem kam te ka Jentian National Council daw pun man hika ulai luti kat kam ka ai